Nikola Kalabić je u selu sa samo 6 četnika. Svi ga zovu Čikapera, ali siguran sam da je to on. Znam ga od ranije, prepoznao sam ga. Ne sumnja ništa. A kuda idu? Sigurno u planine. Befehlen Sie einer Abteilung, den Scharfschützen zu bergen. Ein Teil geht hier nach Kalabic her und wir bleiben hier. Geht! Četnici! Predajte se! Opkoljeni ste! Der linke Zug und unser Zug muss sich weiter fortschrittlich annähern. Znate vi kako su uveli mog oca, a bio je potpukovnik? Samo da ga se nekako ne dočepaju. Bolje da pogine nego da ga uhvate živog.